Varsai berta thipi pen arjuik tha. N836 Atowarpi along truck pen Maruti 800 Agari ang bong kacetong. Greater Dongkamukam Press Union Puthot Social Service Edenbury English High School along Mesen pen Kapatun. Petrol pump jang chuka vedat ajok gari katewaratun kisung. Uttor Borbil Police Outpost Sangkang Puloni Penlang Hinadak National Highway Atwar Pialong Atumiarni Kang Samapor Bajiner Kepra Chitimapor Malom Ihum Maruti 800 Agari Pen Truck ang bong Kacetong along Kopay Keme Kiti Kejang Avelang Seta Maruti Gari Vek Bangareng Ahusolo Pusi Police Atum Karjo Huthan Bangso Hunia Putak Uttor Borbil Outpost Atumsi Cepari Denglo Putrak Katewa Atum Kapirea Jok Towe Penamat Sikat et Puta Police Atum Than Dipu along apong petrol pump along jangchu kavi pen ajok auto kivek atum bahara aphananta kivek ji kangtonang lasila hai pen kapajok ponji ke deputy commissioner pen sodak pen hukum kipi pon ason tela puson kisung kophedet ji puta ongdung gari katewaratum ning ripon patumi anarlo SR petrol pump along ta igdet pen puthot Indian oil along tami kavedet ajok ongdung gari katewar atum adu kido ason thekpon long News Text Report, News Fast, Karbiang Long. Assam Youth Progressive Forum Atum Pen Patir PC Free Training Driving Learner Workshop Taralang So KPH Aklamalong Akijoy Pen So Pin So Pen So Arlo Atumapan Panong Si Kari Kevega Sike Kipi Monji Aphan Terepo Ni Pai Krainer Kep Arni Pen Tingpon Po Bangso Sike Kipi Yang Bong Jongsi 40-80 km speed brake check bolote driving license pipo Bangso Puthak Satyaraj Hajarika IPS Deputy Inspector General of Police Pen Arju Selang Assam Youth Progressive Forumor Tolfora Ami Difut eta ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচী লৈছোঁ য'ত কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক এটা ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ দিয়া হৈছে ড্ৰাইভিঙৰ 15 দিনীয়া এইটো এটা ট্ৰেইনিং হ'ব ট্ৰেইনিংটো 19 তাৰিখে পৰা আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চত আৰু 15 দিন চলিব আমি তাৰ পৰা ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইটোত ড্ৰাইভিঙত আমি তেওঁলোকক নিপুণতা আনি পেলাই আৰু তেওঁলোকে যদি উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আহৰণ কৰাত আমি সহায় কৰি দিম এই ট্ৰেইনিং কাৰ্যসূচী 15 দিনীয়া উভয় বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে 18 বছৰ ঊৰ্ধত হ'লে হ'ল আৰু মই সকলো দল সংগঠন কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আদি কৰি ইত্যাদি দল সংগঠনক মই সহযোগিতা কামনা Nilip MSc constituency angkang alomta Assam angkang coronavirus aputhak school college kang hapasonsi Koilamati Presbyterian Mission School alongta Inkirdun Assam Gov Atum Pen kang puji aphan lam thelong letik ke Inkirdun bom popusi Royalingti ningje Pinilethota Greater Dongkamukam Press Union Ahin Pen Baithalang So Edenbury English High School along Akijoy Pen Sekilang Pon Dongkamukam Greater Dongkamukam Press Union Atum Patir Pipon Si Free Eye Treatment Kem Kapadopon Bangso along Nogong ERC Hospital Pen Dr. Atum Bang Pen Si Labangso Asai Angdeng Mesen Pen Pachun Pon Longlo Ada por phai kep apor pen arnikang sam por phai ke thom apor mega ke so lang pon si kadokave bang pharuhini ra bang kre ke thom so se bang ku bang phia tumaphan se lang pon longlo la pen la anang bong pen bang thong kep ra sir kep aphan ke operation ke claim kenang sot ajok therepo ni phai koira pho arni an nogong ERC hospital along an Kipon Jiaphat Greater Dongkamukam Press Union Ahin Pen Chesik Pon Loputa GDPU Dunchun Bang Gurmuk Singh Ahin Pen Ningje Pon Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Vinya beta la ansi parjalo do methang me kardam